Hagane ka juk media bar teknologi jang imenta walang idon kilar ban yosngau ban kran bar ban pensawa shapang ki ka perthai bursian pan ngimyo sngo ka sur kirit kirya ka selection ha South Asia balalam khmat da khatanat jang media department mata ka sngi ka khat artari unaitung klapan long ya ka jinga kando lang ban emerging mut halor ki phang ba pher kum ka jing ki poi ne ki migrant ki jingma ba jing kerni ha ka media ne digital addiction kajing kurdo kam kurdo jam unemployment but kajing ngop bajing kerni ha kajing di jingbam substance abuse hagane kajing emerging mot palapan long ha okla New Delhi ka selection lengba katanat lat pathai khubor ne media kala wer ki samla nakari bajla ba pher ban yosngau naki barban sngap ya kajing ya lab jangki halor ki te ki phang Najala Megalia usamla Vancouver Shulai ubadeu assistant professor ka St Anthony's College padu president jangka SYM harangkat badu padar Michael Makri u managing director jangka DBM and TV bad director ka Youth Center Shillong kilalet ban shimbanta kajing thmu jangka te kajing kando bajing mirjing mut kalong ba ka selection ha South Asia ka kwa ban yosngau ban sngap ya kajing ba kisamla ki kando khamtam ki duk kisuk halor ki te ki phang khnang ba kanla ban chakri kham bha shushu nagabanta ki tu ki ba umdan sur umdan dur hagane ka juk jangi menta a different state. Next slide. So finally, 15th of November 2000, May, separate state was accomplished. Perspective on migration from northern part of India. Now we go to southern part of India and I ask you. For the tribals, what's behind declining Adivasi population in Jharkhand? Next slide. Changing demography. So as I mentioned, changing demography में main जो रोल होता है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि झारखंड में माइंस बहुत है. इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्स अ ह्यूज स्पेस जिसके लिए फिर जाने का टाइम ट्रेन में कैसे भी ट्रेन मैंने बात तो ट्रेन में भेजा, फिर ट्रेन में जाने का खाना भी दिया, फिर कई इधर से काम करने से पैसा नहीं मिलने से पैसा भी सीधी मैडम हम लोग को थाना सेवा पुलिस दे के पैसा कलेक्शन कर देता है तो प्रॉब्लम भी होता है. और अभी जो स्थिति में साल में So very warm good morning to one and all present here, and I am representing Bangalore province. My name is Shruti Menon and I am working as a district coordinator in the project named Kismat, which is run by in the Kerala for the migrant workers, and we are only 11 staff all throughout the Kerala. So yeah, since the program is based on voices, the very first thing which I would like